Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekat. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din janında 10 yıl hizmet kılgan Anas ibn Malik, Allah Ta'ala'ndan razı olsun. Mınday deyt, kündördün birinde Madina'da bir tügücü Peygamber aleyhisselam'dı üyüne konoqa çakırdı. Men Peygamber menin konoqa bardım. Bizi konoqa çakırgan tügücü Peygamber aleyhisselam aslında dasturxongo arpanın unudan bolgon nan jana aşkavak menen kurgatılgan et koşulgan şorpa berdi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din tamak jegen bayqasam, Peygamber kurgatılgan etти biraz türtüp koyup köörek aşkavak jep жатты. Men bildim Peygamber aşkavakты жақсы көрөт экен деп, идиштеги aşkavaktарды Peygamber'in астына акырын түртүп аттым дейdi. Ова Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşkavakты жақсы көрөт экен. Бул хадистерде келген. Sumama деген сахаба айтат, Hazreti Anas'ın bunday деген sözünü uqtum. Peygamber aşkavaktı jegenden beri, Peygamber aşkavaktı жақсы көргөндөн beri, men de aşkavaktı ötө жақсы көрүp жеймин дейт. Бул hadis биздин элде көп таркаган. Ошондуктан көптөгөн адамдардан угуп калабыз. Peygamber aşkavaktı жақсы көргөн экен, aşkavак жеш сүннөт экен деп, кээ бирлер аша чапкандык мындай дешет. Aşkavaktı урдап жесе да сооп болот экен дейт. Бул өзүбүздү өзүбүз алдагандык. Бул туура эмес. Peygamber aleyhisselam eç nerseni urdap jegili degen emez. Urdap jegen eç kaçan soğup bolbayt, al günөө bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yahillu mal imri'in illa min tibi nafsihi. Bir musulmandın malı, bir musulmandın mülkü ekinci adamga çın жүрөктөн bергende adal bolot deyt. Oşoндуктан урматтуу мусулман bir toğan, bizde Peygamber жақсы көргөн экен, Peygamber sünnet экен деп, mo bizdin alma baktın ortalarına suuz tekke ketpesin деп, mындай aşkavaktın uruqtарын себеп кеттик эле. Şu aylana çörөгө Peygamber жақсы көргөн aşkavaktı bizde өткөн кеткенге берели деп, Кудайыма шүгүр, мына aşkavaktарыбыз чыгып калыптыр. Иншалла барыңыздарга беребиз. Урматтуу мусулман bir туғаным, айтайын деген маселе, mo тоолорду көрүп тургасыз. Тоого чыгып таш тергеним жакшыраак, киндир бирөөнүн колко сөзүн угуудан. Уят эмес, мээнет кылып жан багуу, уялгыла тилемчилик кылуудан. Assalamu aleykum ve rahmetullah.